ja sam Mahira, ovo je moja kolegica Sanela. Ćao. Mi ćemo biti predavači na kursu Adobe Photoshop CS6. Ovaj kurs je namijenjen prilično osobama koje žele da nauči jedan od najmoćnijih alata za obradu fotografija danas i za osobe koji imaju jaku želju za učenje novih vještina i obrađivanje fotografija. Mi ćemo vam pokazati kako da usavršite svoje fotografije da izgledaju ljepše i profesionalnije kroz različite alate, što podrazumijeva posvetljivanje fotografija, dodavanje kontrasta, dodavanje šarpena ili eventualno izbacivanje ili dodavanje elemenata na vašu fotografiju. Nakon što uspješno završite pohađanje ovog kursa, naučene tehnike možete iskoristiti ne samo u postprodukciji i obradi fotografija, već u grafičkom, print i web dizajnu. Vidimo se! Ćao!